أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wanama watukufu ikawa suka bazima harma wakati hamada unu wa actualité politique ikao devuma wa harma enti siwanisa ilivuja ribonese. Encore une fois, salam alaikum Madame Hadijagi, Abdullahi Said Abdou, salam alaikum. Siwanisa rija ribonesa mbavi hauraji concernant actualité politique iliyo harma enti uskwale wainunga busala la kamuhimu busala ikao likawafilisha wa Komoro wontipia Rwanzao eezi ya Rais Azali Rwatu yanza shawonti wanruwanti pia wakanti haulindia wakanti hautaha watunde wajue enamna zenongo zievolueo nando uhusu umhanti wa wahe serikali ya mando yahe emonda ya bili yendao hata inshallah maziwi zilina shirina shinda en 2029 abonge onrupia wakansi wakaulindia ubahanu hawa kaulindia waone serikali ya Rais Azali enamna juka ukansi ika nge hansi ani ikange kentio hamade namna wakomoru wenji wakahuilindia hau ikange kentio hamade namna za serikali za mwando zabira za kaudukansi. Rais Azali usikwale wenu hatamani Directeur Muhammad Yunus, salam alaikum. Rais Azali leo hatamani ya henti serikali ikao ngaijo udunganano wakati serikali ikao ngaijo ujibu eze slogan zahe janibu ya siasa ya sersi ikao deirumao serikali ikao ngaijo ujibu izo ikao de mhu wa daula ya kaudo zamba harima ze kampani harima ze kampani. Skwale wenu hamadi namna maona serikali ikanti samahani juste nalini mtiti hanidi voilà. Skwale wenu hamadi namna mazidunga serikali ikanti mkonti kao alaikum salam mumuben ikanti mkonti kao owinji wa Komoro ngamjwambandro uwinji wa Komoro Rwanzao Rais Azali Rwatwanza Rais Azali warehemu namna isikali ya hantiwa hauka isirkali hantiwa namna ikao yemhu wahe daula zila kaudu hamba yemhu wahe daula zila ya kaudu zitanziani ya kaudu hamba ka ngwendo vers une révolution na revolution kahivumbua dainu dokana leo yandise hambabi hamade namna yandisa unika utakabadhisha ushaba zidhamana zendesao za huendesa idaula. Samahani wane telefoni kanti na ivana sona mange disawa kuonge nyanzoda nguwe emu wa idaula oskale wenu harenze serikali yahe ikao ipangi ha mawaziri wenji wa nyumeni sura za nyumeni ikao winjin wa hao
leo ndo handani warengao dhamana za daula hamandazi dhamana ikao haina mndu hakaulidia yauka harmwezi Raisa Azali ngujofanya namna yaukana yahundrane yaukana yahensi yezi yahensi madhamana waende sawa yensi wajoshinda wakingiye mihima ya heonti wajoshinda wakaye kwa marengoni que ça soit samahani be connexion ngungu wajoshinda wakaye kwa marengoni que ça soit au niveau international ou nam coordinatrice le renouveau inshallah que ça soit au niveau national leo yemhuwa hedaula hatamani haruma surtout des ministères stratégiques yazitakabadhishe yazinike wa Komor wana mashababi wana ikao wasomo ngaone zankli za hao ngaona inamna ya ushinda wadunge dunia inamna endao ya ushinda wake karibu no wakomori haku hamadi namna maona mono karanzi au ministère de finances wenda au ministère des affaires étrangères wenda harma ministère de la promotion du genre wenda harma ministère de l'éducation nationale wenda harma ani ces ministères isopia et comme nous hanzam tunde ce sont des ministères stratégiques ce sont des ministères ikao zo peze harmansi yemhu wa hejaula haelewa ya ukana owana ya wasomesa owana ya wataliko liwasoma owana wa wasuli daraja ya ukawaniso renga za dhamana za hejaula waniso renga dhamana za daula ili wake usoni ili waendese yensi hamadi namna uandrojina waendesao alaikum salam juma waendesao haruma azenti zinrojina ngabo aloi hoi hawa wanu watoto wanu kwa na ushinda kwa na ufanja wadiwaza ya ukana obahanu Bakari Mfulana yaliyobala wadiwaza kana yemaha Muhammad Shafion mbaye yaloniyo wadiwaza ka yemaha Abdurazak yaloniyo wadiwaza kema Fatima Hamada yaloniyo ila mahaika au harume dunia kamil izingarwa ni mashababi hamande mashababi waliokumo ibaki shaba sainu ngwajoshida watekeleze dhamana au kwa noshida watekeleze dhamana hiyo namna ikao abasainu si wandu wa ukana riwa akumpanye riwa dunge rikedingoni mao riwa shangiria izo watijoshinda wanu watijoshinda wende rende sisi ha ismu ya hao izo watijoshinda wafanya rizifanya ha ismu ya hao hauka izo pizonti pia ngazireje hiyo harumweti ngazireje hiyo harumwe siasa jimla ikaudori aminio ngazireje hiyo harima ula mkonti wa kisiasa wa leo anamazi hotuba za mhuwa ya jaula yakaurozi tekeleza ukatoheze kampanya kajaka bula waone sa ya ukana vano rilio vano abasanu ngardao harma revolution ngabo atuka kuelewa samahani ngabo atuka kuelewa ye revolution ye muwa ya ukana ilati revolution shaila revolution ya ukana leongu elewa ya ukana haina maana shababi haina maana mkomori haina maana uyelewa ya ukana entinu yahe ngujoshinda abalilie Komori lazima yahunde bahanu yikao ya mtakabadhishe dhamana za daula zandi sarmoze ministère uko wana Komori ngo wenji hanize portefeuille ministériel hamasikiti ifunga bwafikirio kabanu wandu washangira Azali pia wajoka unome wa ministre ngabo alone rewa hiyo kabole trengo la dunga Azali pia haina muzo ka ministre zo ngabo wanduika ongo unizofikirana ngwaenda unizo sha ihotindi ho sisi wasari wonao izo sisi wasari wonao rikangari wonao ya ukana haungari aminio ya ukana ritendeza un leader ritendeza un president ritendeza dhamana al-Imam Raisa Azali hadungana na madhamana hadungana na wandu waende sawensi hadungana na mawaziri hadungana na wandu de dinosaur politique wa hensi hayawaza ngwa uharumwensi ngwa yende sao leo waelewa ya ukana hamade ze gestes zafanyishia na madhamana wenji malideri wa parti politique ikao winji ni wa hao waelewa kanga si haruma wakati wa ukana ritie
hauga sina harma wakati wa ukana rimete anava o andruikao walio harmaze zijanibu za siasa za hatu wari aminiyo wari dunga mahaya wazi izo dezajiri usikwale wenyu izo Mungu wa daula ya elewa usikwale wenyu jena mawari ya wahe ya ukana na ritendeze ya ukana na riamini ya ukana na rikubali samahani ishaje telefone ya ukana na riamini wana hatu ikawar watiaho likoli wasomu hata wasulibanu samahani wanjia mwalikoli wasomu hata wasulibanu riwanike ze dhamana rielewe ya ukana wanu ngwa kiasi ya uka warenge dhamana harumweti izo ndizajiri usiku walewe inu izo izaonesi wa usiku walewe inu ya ukana haina mruikao hanikiwa dhamana ni mhuwa hejaula haina mruikao haaminilwa ni mhuwa hedaula usiku walewe inu zihakikishia hanikiwa ze dhamana ho mhono mme ngarilindao ze resulta Mwenyezi Mungu jalia zijamafaka inshallah no akomori ne komori izo mina johanza nambe hindi izo na johanza nambe vanu kinyumenizo wandwa jina wafikirio izo watohelewa kwa tuelewa ya ukana ya mawaziri wa hanti waniko ze dhamana leo kwa tuelewa ya ukana wakomori waniko ze dhamana leo ya mashababi waniko ze dhamana leo kaonusu ya hao c'est la première fois wahundrana dhamana za waziri dhamana za daula wenji wakanizo kangabwaka ma conseiller ngabwaka ma premier chargé d'affaires ngabwaka ma SG waopia ze dhamana za daula izo wakanizo shaleo do wasiliu daraja warenge dhamana za daula za wizara wazendesi efasiri yabo hindi efasiri yabo karieli wao ya wakati paroza mba haruma video ya waka imhu wahe daula Rais Azali nge haruma namna ya ufanya transition d'une génération à une autre génération. Izo mhu wahe daula yani sozifanya nge haruma namna ya ufanya transition d'une génération à une autre génération. Si paroza mba en 2021 armabunjilio rakani lo bambao si on saukana et kamodo hanza mtunde ces derniers temps yemhu wa daula Rais Azali le premier président ya elewa ya ukana ze postes stratégiques zilio que ça soit Komori hawa l'internationali lazima wakewana une nouvelle génération les générations des 10 dernières années warohamwe za universite nkuu za dunia na warohamwe za universite za Komori na ruwatakabadhishe ze dhamana zinu mwedenizo recording ngoni ridua dunga samahani watu sisi recording ngoni ridua dunga izo nizemu wa daula ya zitahanga sina mahawi ya waza ya zitahanga sina wakati wa waza leo Mwenyezi Mungu hajalia zirende leo Mwenyezi Mungu ajalia zirende hakanga monao kao ngamrengesha bashinu cette occasion ni beshele maraha ni félicite et mwanama le nouveau ministre des Affaires étrangères Mohamed Shafii Mbaye ni mbushirie bahati njema ni mbushirie hazi njema ni mbushirie mwendo mwema ni rudabondragasha bashinu tena ni bushirie bahati njema mwanama Bakari Mvulana ni rudabondragasha bashinu tena ni bushirie bahati njema mwanzani wangu Mirwadi ni regesha bashinu tena ni bushirie bahati njema mwanama Abdurazak ikao wao mengoni mwa wandu ikao sina ukurubifu haku harima zimbana za kisiasa ikaonga riziwa na wadzima ikaonga sibano wadzima leo wandu walembidi yoraule kiyo Azali arenge manahe amnika secrétaire général du gouvernement avanjao mitila wa mwambia dekanga mjora kiyo hata mwenyonga Charnur Elfat mwana wa Azali le zambi dzima yalo nilo ndabokaye mwana wa Azali bahi katina zambi mjuma abo hauka hasomo jasi hasomo Joana wa Komori hasomo ngwamba za universite nkuu za duniani Joana wa Komori
nge daraja ukarenga zama na harumensi jawenji warenga zama na harumensi nge daraja ya ukaya rume nge daraja ya ukaya keo bahanuika ondo zambili wao do zitinzwao do zirengo decision hafaida ya hekomori les zambi nuru elfatu yalo nilo dzima dabu ya kai mwana wazali ilo ndi les zambi yalo nilo wanrom kubi na yeye yetsedi ya tsaha yetsedi ya tamani yake mwana wazali hazalo hataja duniani hajahundu kamba bahe azali mzata habara daruweshi shaka japaro tamani ya ukana ngwanja ke mwana wazali hau mwana wambari ijoka japaro zitsaha hahundu bahati hazalo hajahundu mbabahe nge raisi hajahundu mzazahe nge mrumshe wa raisi hahundu kayende uloi mwana tiba hivu ya lo mwana shahundu bahati tena hasomo jo wasoma nge abo Dokari privé, dokaba katina droit. Urenga vama na zanti, bae mwana wazali azali nge rais. Gabo ngara hingiyo, nongari juwa ya ukaharme dunia, rahunu Europa rilio, raharmaze nti za Afrika, raharmaze Azi. Mongoni mwazembiyo, eba rais wa kuhenda, wahunrebate mwana wahao, ya wasuli daraja ya ukayamsaidi ya harumezi yahi. Surisi wono, François Mitterrand bono, ka mwana haka chargé de la communication wa riwono na wana wengi wafanya hazida wa baba hao shabole zambi walo nido da kawana wa marais wote do tamani wake marais abongenga mrengo bahati nutsena encore une fois ni bushurie bahati njema Nuru Elfat harmazi hazikao do yazirengao ranzi do siku wale weinu ya hakikishiwa kirasmi ya ukana ngemazishi jimla wa serikali ya Komoro. Ilo ti dhambi ikanga wandu walibo warenga ukahilo dhambi waonda wala wandu ikao waelewa wazoea ukahena mfumbili de karnavali hata wasuli daraja kwa tina zoambio wa Komori kwa tina zo proposea wa Komori wa wasuli daraja abasainu na ritsuhamba ba ilake jakiri na kabati mbujo to wa sharia. Kabati mrujo ribali article, kabati mrujo ribali texte, kesa soya Komori, hau au niveau ya dunia, ya ekamdunge mwana raisi, ya wakati na droit urenga vama na zadaula. Haya boyo conflit d'intérêt, haya boyo mrabendi ngabo expression wadongo irumia. Haya boyo yo privilege, yo tinongo za privilege. Izo tinongo za privilege yo joka uyele wangu jo ele wochoka ele kana uyele wojo hanyonga ngujo ka honyonga izo tinongo za privilege izo ndongo za ka hamerite hau mnambie ye daraja na sonenge za rangu hamwezi abir ye daraja Sedali Mohamed Said yaka SG du gouvernement wa président Ikililu ye daraja Sedali Uyaloniyo, ye daraja, Daniel Ali Bandari Aloniyo, ye daraja, ema SGC wabulabu pia, wakaniyo, ije ke Nuru Elfat katiniyo kana ujo ka secrétaire général du gouvernement. Amanzo mruya nambiye. Ye mruya sisiwa wahaiwa mtume, ya ukana wewe ngojojo ka SG du gouvernement, shawai kana ujo ukaya. Kabati hata mrujo ya rambiye, que ça soit harma Qur'an, que ça soit peu importe. Kabati, et je lance un défi. Leo kanga mkencha harma ze réseaux sociaux, wazali hao hajirende roi, harenge mwana hamnika hai. Nasimde mwenza shonga, chijokana uraisi, nikena mwana niwele wao ya ukana hasomo, ngena hikma, ngena ankli, ngena namna ya ukayashide ya nsaidie, harmaze dhamana nilo nizo, nende narege mrubonzian. Et y a ça, il y a la confiance. Je sais que Nuru Elfat, il sera le dernier à trahir. Yabo, le dernier à trahir, wodu mrakom rega, mhansi bafuni. Mraile wakana eka uha trahise, yabo bahize nongozi hisa. Wanu ndongo ya logique. Ili ndongo ikao kaitulinda mwalimu, kaitulinda jini, kaitulinda mgangi, jadori nambuweshe hitswa. Ya jadori jusamu. Ili ndongo ya logique. Mimi shaheri. Maudu kati undutedatanga minadhamana, ya ndongo handani njohifanya, ekaza idimana hangu. Kati mrundu haza ukaansaidi armaza dhamana nlonizo, je vais regarder le dernier qui pourra me trahir. Wunde mwana ma
mbaba mzima mzaze mzima yabo uwode mrumshe parce que wao harumarogo za ezi harumarogo za udhamana wandu mdoko warga hawatia karibu hakuwa wensi karibu naye les personnes qu'on est sûr que ce sont les derniers à trahir wao wandu mdoko warenga hawahanti bavuni hawahanti karibu hawahanti namna ikao wajo usaidia mndu kujohamba ya kukara isazali hahundu bahati uwanahe uonti pia mwa kiasi ya humsaidia harumweze dhamana yalo nizo harumwe yezi yalo niyo harimao muda wahe manda yalo niyo yawe ujoka uhama nyonga ujoka uhama jini bata mahelilo ngamjohamba hauka izoko elika oka zijatataya shawanu wazo yale kiyo neneze karnavali ne mashaka menja zerezo sosio waundu wanza wajawada nyondwe zitso darhentie yo bavuni ekarelo hanza rendele harma yezi kawo do ya hansi wainu harma yezi kaondo ya hansi wayi mrungu ye lewa ya ukana riwasuli daraja gasi harma namna ya ukangariro hao harima mbidi rakaya ngarjao harma generation ikardo hanzari jertunde rido ishia Ahmed Msaidi ya kutoka kama serikali il était le ministre kawandu pia wakama convaincu bahatema opposant pia wandu kama convaincu ya uka Ahmed Msaidie mujoka harma serikali bahia la grande surprise kati ya tambabahana na bobu ya kakati shahaelewa ya ukana bonsi yo shanarangalia ritaheula ushababi uheyao nyumeni wanzawe siasa wanjia uharumwe siasa wasoma walona akli walona madhamana wajoshia waragadhamana riwa positione holiho risarielewa ya ukana ngarenda uharuma phase ya transition d'une génération à une autre génération hizo ni zajiri watuka ujua hizo ni zajiri baina ya Ahmed Msaidie ni serikali ya nyumeni baina ya Maulana Sharif ni serikali ya nyumeni waelewe ya ukana na privilégier une nouvelle génération et quelle nouvelle génération yoija waja waregeze dhamana kwa shida watekeleza sha maudu kwa naula umu maudu ko johima jala umu ya ukana haya madinozoro la kwa jarnika za dhamana wakati wa ukamregeza dhamana uja mnikiwa ekeka mjoshida mazitekeleza yo fotia hanyu yo timrati la umu la talumuni walumu anfusakum hizo nizo madhamana ma leader wakaharumweze yenzinu waroha sûrement wajo wambia oshababi wa nyumeni ikao wanjia harumaze dhamana ni aminiyo ranzie ministère de finance hata wasule ministère ya mwisho yauka uwandu wanikiwa ze dhamana hizo ngam amini je suis convaincu yauka ngwajo shinda wazitekeleze timwambiani yaukana sinawenda hule amtujorenga harumwe secteur ya ministre des affaires étrangères mwanama Mohamed Mbaye yauka harumwe ministère hiyo ekanga mweshelia ondo en 2020 Mohamed Mbaye haka chargé d'affaires harumwe ambassade ya Komori ya Kashini wakati wahe covid ila ani do Buhari wahe covid ila kwa haina usiku wakaufa wandu zihui uwa Komoro wakaruma haufuna tomaya hoa na hao walio shin uwa NCP ya dunia kamil yika brake haruma nchi ya shin wandu pia wakau zenonguza pia zika shin e periodio nchi ya tukaritakana ambassadeur shin Mohamed Mbaye we ministre des affaires étrangères windi akadhamana wahatushi bahemego ni mweze nungu yazifanya ikao je pense ya ukangu récompenser c'est le fait ya ukashindi harumia odhamana wa ni omba Mungu hauni aminiwe kangu joshida zifanya ni aminiwe kangu joshida tekeleze dhamana hizo nego ni mwa zendongo Mohamed Mbaye handani do utoshinda ranzi do utoshinda ya juwe wana wa Komori wa jihundra wa harumwensi ya shin ya ukangwa wa insecurity ya ukako ya hafa he covid
yauka haina bahanu walio haina mnunge harma ya haufu na toma ikaya shaina mndu geharma dhamana haina mndu geharmu guhisi yaukana gabo dhamana ungoje bai Mohamed Mbaye woi le ministre des Affaires étrangères leo H24 yatunde wana wa Komori waloshini yabo wakati yonge chargé d'affaires harima ambassade ya Komori ijihunda oshini yatunde wana yatunde ekakabati apparition ya covid yatunde yauka kolomwade yatunde yauka kabati ulio harima tabu isomengo ni mwezi dhamana ika uhakanizo armenti ya shi izo ndiza kahum demarke kawandu wenje kwa jaka humjua sha partir yabo le zina lahe jana misobenuha waka partir yabo wanroa jadi somjua wanroa jadi somtunda wanroa jadi somdunga wanroa jadi soelewa ka ai we dhamana bavuni mwabo sha baina yahe nensi ya Chine baina yahe nensi ya Komori haka un pont un trait d'union baina yahe Komori ne Chine alors qu'il était un chargé d'affaires. Il n'était pas ambassadeur, il n'était pas un chef de mission diplomatique, il était un chargé d'affaires. Baya Chine a joué rôle, il y a pont, il y a trait d'union entre Komori et Chine. Hata Komori ri bénéficier mengoni mwandu wa shida wa bénéficier ze vaccin anti-covid za fanya Chine kao si mengoni mwezi ntiza handani rashida razi Paris. C'est grâce à cet homme, c'est grâce à Mohamed Mbaye. Yaboleo ekara isazali hawonu yakana weimundu ya ukashi ya ranga dhamana harima wakati mahsusu haruma wakati kawe dunia kamili haina mru haka wani wanrupia waka hamba wani kama nentwa kiyama wanrupia wakama ile nentwa kiyama nafsi kama tinti ya kautahamdu periodila wakati wa covid kama tinti ya kautahamdu hata mambasa ze chancellerie ze mission diplomatique za ntizindwa jina za karmenti ya Chine kwa jashinda wafanye hazikao ya ambasade ya Komori ya Kashinu waifanya ho wasta wa Mohamed Mbaye ulio ministre des Affaires étrangères leo abonge ngar aminiyo yauka haruma wakati hamanda ula yauka hainansi wakaya haruma nafsi hainansi waka ujitapilia hata wajihifadhi ne covid yeyo bahanu yakaya haelewa kaya nsinge hunge muhutaji yao haelewa yauka il était le seul le premier l'unique responsable harumenti ya Chine wa Komori lo harumenti ya Chine ikaonge obligé ya renge dhamana mbili wenda ndaru de dhamana ya ugoje wa Komori wa lo harumenti ya Chine de dhamana ya assurer diplomatie ya Komori harumenti ya Chine de dhamana ya ukana baina ya Komori na Chine wakaye mdunga ani wakaye mahadisi harumenti period ya covid Mohamed Shafi Mbaye hashindi hafanya haziyo abongelewe karaisi azali haja c'est une récompense haou hamnome haou ha occupé un poste ministériel hamanda inu c'est parce que le monsieur il mérite et je dis bravo, félicitations et bonne chance. Bakshaba Sainu hoja ya prouve et compétence ya Bakshaba Sainu hoja ya onese ijoikao de afanyao joikao de kujua ho ya juao hafaida ya diplomatie ya Komori hafaida ya diplomatie ya hentia tunezenti zindwa jina za helebavu za dunia za Afrika ili wa Komori waelewe ya ukana vanu rihisa riroha haruma fazi ngardaru mafazi ndwa jina ila fazi ya revolution yemu heja ule akaudo ihabili ila ti revolution ya mizinga na utamndo na umenya pane e revolution yemu heja ule akaudo ihabili dainu doka wafanyishe transition wafanyishe de passage wafanyishe passage d'une génération à une autre génération stratégiquement politiquement ili haina mwana mkomor ya hisi ya ukana wanu wendao harima dhamana zindwa jina wanu wendao haruma daraja zindwa jina abonge tijo para wakomori wajiundao harumenti ya Faransa
Wakomori walio haruma zenti mbali na mbali. Alaikum salam Ismail Musa. Waelewa ya ukabanu ubahanu enti ya waswili bana basainu kabati mkomori ujojihadaya ya ukanahari ngabo serikali ya Ziko na serikali ya Mustafa Saidi Shehi na serikali ya Tijidobi ya ukanawa uandrikao kwa useriyo hata wajoka ushide wajofanya ndongo. Iso ndongo za ndrabu, iso ndongo za mnyanya, iso ndongo za tulunganzia, iso ndongo za julunganzia ya umafiti pia. Wanu waelewao ya ukana yenti obhani afali kibana basainu ngabo ze avantage bien sûr, ngabo ze inconvénient, shanga rambu wao ngar aminiwe kaze avantage yenti johunda obhanu ragabi libanu ngizo zinji ngarenda uharuma wakati kao yenti ya hatu yomdunanze na tsanze na kubali yati kubali yenti ya hatu diplomatiquement le président Azali a placé la barre haute. Et cas de diplomatie et hatu, Rais Azali a placé une barre très haute. Na vo yomiti de namba o shayo haina mwana mkomori uko hanze siasa uko udunga enamna dunia endao uko udunga diplomasia namna endao nguyelewa ya kana diplomasia komori ya hatu obahanu iliyo Rais Azali il a placé une barre très haute. Ya baba sainu ibakisha wanwa joka urengerele haruma za minister nizi ambasadi za hatu waelewe ya ukana obahanu Rais Azali ya bade diplomasia hatu ya ihanti lazima ekakartushu na raheza juu shana rimentene vanu itisi hemtini mabanu. Izo nizori lindao. Izo nizori lindao ema diplomatu wajoka ubeharma ulemengu wabasainu wa Komori. Izo nizori lindao ye waziri ya hanti wa nyumeni abasainu ya rifanyilie, ya ruonese ujisi. Na izo ngam amini ya ukana ngazi jofanyishia. Izo pia ngam amini ya ukana ngazi jofanyishia. Abonge harma lesu alalinu hau harma yentu ntuka uhanza juste nibirlie harima serikali ya nyumeni hansi waini nibirlie harima emadhamana wa nyumeni wenda wa occuper ce ministère nibe mention spéciale so ni mwana mshangu Fatima Hamada baishe hawakanza nibire hontsongweni katujya kabanu zonti pia zinu makri zinu mwana mshangu Fatima Hamada ni msouhaite bonne chance. Yon alama ni ionesawa encore une fois ya ukana et jeunesse ya Komori na relewe ya ukana c'est le moment ou jamais. Haukabane jeunesse ya Komori ya hatu wanunga bandu wajojo hanza Azali na ushababi ujojo ukanga ngoda na Rais Azali na ushababi ujojo kango kinyume na Azali shari elewe kainu siasa maudu nga mjojo wa huja watu sisirije horike kinyume mjehunu mkanezi yanyu watu tuke horike kinyume shari elewe ya ukana haina shababi haina generation yana wakati wa hayo wakati huu ndi generation ya hatu Rais Arieli ya ukana lazima renjara mwe siasa ngo amini ze fikra za Rais Azali na janiba siasa SRC d'accord ngokembidini kutu amini d'accord ngokembidini sharia leo ya ukana e politiki buka wande ze fikira zao uhunde wandu amini nambe ze fikira zangu ni hunde wandu wani amini kwa ni amini riba mandani fikra wambe ya ukana nyumba yinu ibidi waho ibauso barini nambe kijabidi ibauso barini beke ibauso barini ngabo danger kaza na kaza na kaza ifaide joka abo deka ibauso mahu waho wewe unike fikra ya itibauso mahu waandwa mamandane fikra harimale suala la husiana insi ya hatu shaika leongo roharme kadr ya hisiasa wandu wamenuikau za tuhusu siasa zitona faida zitona hata mshinzi zitona hata nzia yabo maudu anu madinozoro anu mwambao kaharimu madinozoro mwambao kaharimu wazee wa siasa woto rudu wa wareje warangizi do maana beka nyi wandu tanyi mnuma shababi mtoshida mushida na fikira shamlo yabo mtongo deza na mtongo njida na nguo ni nyine mtuko shida mwende senti
yabo ngarwanika haki waendelee no bano waendelee ne siasa yao sheka leo rielewa ya ukana ya ankli uloniyo ye misomo wasoma zedhamana ulonizo za kishababi ngojo unigabili wangu mimi ankli uloniyo ne misomo nasoma zedhamana ulonizo ngarigabili ya na urechange fikira wambe namna wabidi ufanya wadesensi wangu ni hambie namna nabidi nifanye desensi bahi wallahi zedhamana za henti ngarjo uzirenga watina karimana nwaze wa hatu watina karimana na wanu wanrika au mwambauka wama dinozoro wa politiki ngarjo ushinda rirengeze dhamana watina karivurana nao watina karishidana nao shaikade namna yunusu ya hanyu wakati nami Nga jalami tude heba nevumbu wa mndo au nede ya mndo au ne njia nguoni au moje mafu au kai huana bambi hata rizona turenda wajala kawajaha kaburi la mda deziwa kawajaha kaburi la mda rujwa kawajaha kaburi la mda kaliwa wanu wajojo wamba haukanga mwelewa ya ukana ifasiria siasa ukani jebanu nabe ize fikra za hangu nabe izorafanya nabe izore radhumane jerifanya ni hunde wandu wani amini ni hunde wandu wakendami ni hunde wandu maudu wansindihe wambatende bari aminize fikra zaho wende waridalie iyo nde siasa ikao mimi na nusu hau mimi nwandu ikaoridungana na sababu nzima ngaruani yao siasa nzima iyo ni ani iyo de politiki sisi la mjusa mi banu telefona yangu inu keja kabatimba ndo izinga rabanu ngetunguda nguha basimba ndo izinga rabanu ngetunguda nguha iyo de siasa siwa hanjume riendelea ombio rifanye iyo de siasa sisi rajohanza ririthishe wanashe watu wajao ririthishe wanahatu wajao leoni elewe ya ukana eka leo Bakari Mvulana, Abdurazaku, Fatima Amada, Ekaleo, Muhammad Mbaye, Ngwaonezevamana zinu, ni eleo ya ukana, gami censé, gami obligé, gami, c'est un devoir pour moi, ni kedingoni mao, ni washangirie, ni wasaidie fikra, ridunga ni hasiasa nzima, hata wawasulishe umjua hao. Haukaekewa eshuwe, yabo rao, rami, reparti ya hatu, re raisi, yabo sonti pia reshuwe. Haukarika haruma jahazi nzima. Ekewa wasuli, yabo rami, rao, rejanibu ya hatu, re raisi wa hedaula, yabo sonti pia re raisi. Izo nizo ika wanuenji kwa tuye so hizo wandukawo wandu wenji kwa tushinda wa waswili ya daraja hiyo. Shasisi ngar aminiyo kana. Uwanu ya muwa hedaula. Ya watsauwa wanu. Gar aminiyo kangwa wajo ushinda watekeleze umzo. Gar aminiyo kangwa wajo ushinda wawasulishe umzo. Gar aminiyo ya ukana reba kishadingoni maori wasaidi ya fikra, wasaidi ya mali, wasaidi ya haina sabidiri wasaidi. Gar aminiyo ka rasirao ngar jo wasulisha umzo unu. En 2009, Roda Tsaho aminifutia na soni mwa Komori wajounika eka reshini wasudisha umzo ensemble. Eka gardashida ra wasudisha yabu ngardo waredora wane bwana indwa jina yabu ngardo abtsena rao ratsahe namna indwa jina ya ushinda rejiresusite. Nongam amini ya ukana imu wa hedaula ho tsaua wangu hamanda wanu dabu ya ukana hafikiri dabu ya ukana haelewa dabu ya ukangu amini ya ukana wanu kwa kiasi ya ushinda wafanye ezi hazi ya juwanika kwa kiasi ya ushinda waendese zidhamana za daula ikawondo ya wanika kwa kiasi ya ushinda wazingare zidhamana zidhamana zahe ze ministeri ikawo duwaniki wazo abonge Oskwale Wenu, Mono Zedekreziroha, le secrétaire général du gouvernement, Nourel Fat, Hakikishiwa, Yoka, Yede le secrétaire général du gouvernement, Yusuf Mohamed Ali Belou, Habakishabalababo, Kajaroha, Genezidamana Zahezi Lawizo, Wanjia, Suraya Zanyumeni, et directeur Yakaya Onikor, Haroha Basainu, occupe un poste ministériel,
yabo ngarieli wao ya ukana ngabo dhamana na wantu wanyumeni wanjia warengao dhamana ikao kwa jakanizo warengao wahab daraja ikao kwa jakanizo ababa sainu ani ibakisha huka riwa amini hajabu ya kwengaro aminiyo riwa kompanye rikidingoni mwao riwa seji fikra ili wawasilishe umzounu harima mahaijao insha Allah rishinde riwasilishe umzo obahanu ikaono rabidiri wasilishe insha Allah abonge ya intervention yangu ino au tsahani kazi kifu ntuka ujawa juste njeni veshele marahaba njeni feresheye njeni souhaiter bonne chance à mes amis la majorité ya wandu ikao wahunda na nomination alhamdulillah si na uwanzani si uhadisi si uechange si na namna ya ukarishindari badiliane fikra leo wahunda na daraja hamanizo ujani wa souhaiter une très bonne chance ni pare wananyasi mashababi rawandu washe rawandu waume rilio haruma janibu nzima ya siasa rilio haruma rangi nzima rilio haruma jahazi nzima rielewe ya ukana karna ushinda sonti pia ritsorenga dhamana nzima hasonti pia ngasi 20 yabo lazima wake nzima atende ritifanya hamande namna wala wafanya wala walembidi ila wala wahe karnaval haina fumbidi rielewa kaimuwa he daula wende lideri wa hatu ramtendeza Rais Azali boyatende hambaka fulani na fulani na mundunge watu sisi rielewe karanzi amba fulani na wamdunge yabo sisi lazima rekema maamuma wahema maamuma wadunga imamu al-aqid hatendeza wandu yabo lazima ridungu wandu watendezewa ni imamu rwaseji fikra rwanembu ana sinao refanye siasa sinao miezi mgeri wasulishe sinao haukake waeshu yabo sisi sonti pia reeshu abonge ngamwabushiri khair na baraka amwabushiri yobati nje nipe message usoni mwa mwanama mwanzani wangu kao Mwenyezi Mungu jumhifadhi Nur al-Fatwa Zala Suman tikanzani mwere message taina wakati njuhum Parisa ni mwambie ukana zidhamana waniso zirenga wandu walembidila wambao ya ukana ufaume Rais Azali jirende ruwa harange mwana kwanza mrithishe mashakama eji mafitsi amanda yao ya ukana la waharara babu wa Komori hata wao waloi huwaraule kiyo ngwaele wao ya ukakwati na hata mbahendu nzima kwa tina hata nungu nzima wa hureprosheo yawezo ntuzamba huu wanzani wahangu minawe huu unanya huu mdungano nga mzama abonrongo zilio logiki zilio kweli zilio dhahiri kabati mrujo hureproshe harimaze dhamana ulo nizo hauka koyafanya zinji ya joka wewe huja humenye hufanya chashi mwana Nur al-Fatwa koyakanaze dhamana hizo ya rendenti Komori malezi ya joka huja leo huirejeza dingoni shaizo dhamana ikao wabira yabo wasomo hamandawe waona akli hamandawe waona dhamana hamandawe waona wakana wando wa amini wa wadunga kisiasa ngawena wando amini wa hudunga kisiasa wakana ya akli ya hondesa ze dhamana hizo ngawene akli ya hondesa ze dhamana hizo emba tofauti iliyo ikawo londo le dhambi dzima wa ukalifishie olo londo le dhambi dzima wa unasibishia olo mwana Nur al-Fatwa dawe ya ukana we mwana wa Zala Suman na bwana heri
na baradarueshi ilonde le dhambi zima wa hunasibisha olo bahi lilo bahi wallahi lazim haumra janambie endo nzima wanrajoka humreproche haukandi sofanya hazi za daula handi sa conseiller privé wa mbaba haja secrétaire général du gouvernement jama SGG wenjika waviri ya watani sa secrétaire hula waja SG wandi sa poste hula waja SG hafasiri yauka kuja wakaza ndongo kwa ukaza ndongo izo dhamana za daula haina mnungu fanyo izo ya jo ushinda maudu ya jauzi siwa kazi ndongo zinu ufanya njafanya ufanya atifanya dahi jonde risala na kanzani hwere ni huambie ya ukana baishe wanama wahe diaspora riwanao bwana nzima ya kisiasa riloharuma jalibu nzima kisiasa kwa janruma kirasmi shaga muambie ukana ngarsidingoni mawe kisiasa ngarsidingoni mawe haina namna ya ukaya pia hafaida ya hensi hafaida ya janibu ya siasa ya hatu hafaida ya siasa jimda tonziani ni al-Imam Rais Azali Assoumani haina namna ya ufanya shagarjoka dingoni mwanyi garjoka dingoni mawe ya ukangar kubushiri yao bahati njema wene serikali ya nyumeni ya heziwa garambushiri yao ni hazi njema garambushiri yao ni wakati mwema Mwenyezi Mungu jalia wajoka huja zentu uzijao wanikiwa dhamana za saya Mwenyezi Mungu ajalie wazitekeleza insha Allah he namna ikao wa Komori wa hutaji yao hata mpaka daabo wa ala barakatillah ngarjona na tena harma video za saa tena marhaba menshi